Da bi odeća i obuća stigla do blještavih shopping molova, radnice u pojedinim zagušljivim fabrikama u Srbiji doslovno padaju nesvest, pod zabranom da pozovu hitnu pomoć. I sve to za minimalac, a ponekad ni toliko. Leti nije hteo da dozvoli korišćenje rashladnih uređaja, pa je u hali bio pakao, a zimi nije uključivao grejanje. Morale su da šiju u zimskim jaknama, da duvaju prste kako bi uspele da ih malo zagreju. I one su sve to trpele i radile. Bile su zaključane jer se gazda plašio inspekcije i nije želeo da se zna da proizvode jakne koje su bez licence i bilo kakve kontrole kvaliteta. Bukvalno, žene su postale robovi. To je samo jedan odlomak iz života radnica u tekstilnoj proizvodnji koju je zabeležila zrenjaninska organizacija Roza po Srbiji, o čemu je Blic već i pisao. Prema istraživanju, kršenje radnih prava radnica u tekstilnoj industriji u Srbiji je pravilo, a ne izuzetak, piše Deutsche Welle. To je set žalbi koji se ponavlja. To su niske zarade, prekovremeni rad koji prelazi granice dozvoljenog, neplaćeni ili nedovoljno plaćen prekovremeni rad, veoma loši uslovi rada, ventilacije i klime, kaže za Deutsche Welle Bojana Tamindžija iz CCC globalne organizacije koja okuplja sindikate i neprofitne organizacije koje rade na istraživanju i poboljšanju položaja radnika u tekstilnoj industriji i industriji sportske opreme. Radnice iz tekstilne industrije svedoče i da zbog lepkova koje udišu, muške kolege mogu da idu na sistematski pregled, ali one ne. Buve bukvalno iskaču iz novopristigle odeće. Imam na desetine ujeda u jednom danu, ispričala je jedna radnica. Da ih spreče da odlaze u toalet, šefovi se dovijaju na razne načine. Radnica jedne fabrike priča da se toaleti povremeno i zaključavaju, a druga da ukoliko ide više od 2 puta, mora šefu da donese potvrdu da zbog bolesti mora češće u toalet. Ljudi misle da je to robovski, da je to maltretiranje, ali ne, to je profit. Recimo da imate 100 zaposlenih i svako ode u toalet po 2 puta, znači svako gubi po 10 minuta. 100 radnika puta 10 minuta, izračunajte koliko je to izgubljenog vremena za onog ko hoće da ostvari profit. Jer taj radnik kada ode, 5 minuta će mašina stajati ili će biti usporena traka. Kapital ne priznaje fiziološke potrebe, objašnjava Milica Lupšor iz organizacije Roza. Ovoj organizaciji u opširnom istraživanju po Srbiji radnice su ispričale i da su u jednoj domaćoj firmi radnice morale da nose crvenu traku oko ruke za vreme menstruacije. Neverovatno. Jer je to bio znak da su tada manje produktivne, o čemu je Blic pisao. I sve to za minimalac, a ponekad ni toliko. Istraživanja beleže plate od svega 17 ili 18.000 dinara, bez plaćenih prekovremenih sati. Tekstilna industrija je po zaradama uvek bila na dnu, jer je vrlo mizerno, smatra se da je to ženski rad i da on može biti manje plaćen, kaže Milica Lupšor. Poslodavci im nude uglavnom ugovore na određeno vreme ili ugovore o povremeno privremenim poslovima, što znači da nemaju pravo na regres, putne troškove, godišnji odmor i druga prava. Neretko pristaju i na ugovore kojima se obavezuju da neće u određenom periodu imati decu i da ih u slučaju da ostanu u drugom stanju poslodavac može otpustiti bez ikakvih sankcija. Nemaju izbora, tvrde i radnice i sagovornice Deutsche Wellea, jer posla nema i konkurencija na tržištu rada je prevelika, posebno u manjim mestima. Zato se ta prljava industrija i premešta iz razvijenih centara na periferiju, u Srbiju, Bosnu, Albaniju, Rumuniju, gde je sve dozvoljeno, gde su radnice jeftine, a one nemaju izbor osim da ćute i rade kako ne bi ostale bez primanja, priča Lupšor.